cái kamina hi le Kennedy ho ke hi in joint philanthropy organization a hi secretary ka hi tuni hilaya ka din na hi valve noilang le hi in zani wangsi am ta zani ni la pung livel chun thang johnson su pa thang johnson hi na to na muna a hi in zani athu ki he na panin philanthropy organization dang in rescue operation an ke panin a hi na muna panin anui lang chan tua turbung kom langa sayan jang lei chana mi ake koin tui thlei thingchom lei abonin mi ake koin wangsim ta in tu chan hin adam athi hi jong ki hepun aki hol jing na lain tu ni hi tu phat pung baro ma khai chana jong hin alung ai lo le dama ham athiam ti jong ki nai pun appeal ka bol nu mu chu akhu ayu club hian tin akhu va jong le chi tui tha wadung to kinaya zo si hin ela dewa in muwa an identified person ai lo la ki hello tui nen thlo ama le jpo ko ma hin sei pi dim jong kan tim num vin ating le tu chana panin la philanthropy organization jo si jpo no ya jo si yan lang le ama self style individual ai lo le youth club ai lo le va ai lo le house upa jo si chong jong ki pa thu se win mabana jong akimu to ka asia pan ila diu hi